Diama igitondo cy'umugisha urakaza neza nawe kumujyanga duko sport ya YouTube kugeza amakuru ya sport umunota ku munota na amakuru meza kandi agezweho. Amakuru yo ni menshi cyane, many updates tugeze mu byumweru bibiri bya nyuma n'igice ibyisama America to nema mukomeza kugenda ukurikirana amakuru umunota ku munota isaha ku isaha kubera ko amakuru yo ni menshi, transfers kugenda zishyuha byatari. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku makuru agiye atandukanye. Tugiye kuganira kuri Barcola ku mugoroba washize ikipe ya Paris Saint-Germain yakinaga finali na Aston Villa ya Super Cup. Barcola niki cyamubayeho ese Nasir El Khelaifi aravuga iki kuri Barcola mu gusohoka kwe cyangwa se mu kuguma muri Paris Saint-Germain? Tuzaza kugenda tubigarukaho. Enzo Fernandez umuryango w'ikipe ya Chelsea yatanze deadline day ndetse n'isaha byose yabishyize hanze uko tubikora ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ikindi ndaza kugura kuri Xavi Fernandez yaje kubagaruka mu mupira w'amaguru, uyu muforma ikipe ya Barcelona ndetse no kuba umutoza wayo. Ikindi turaza gusoreza kubo bita Kuti Romero cyangwa Christian Romero ndetse na Ibrahim Mbaye umuryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ayo makuru yose hamwe n'ayandi ndagusaba gukora subscribe niba ari bwa mbere cyangwa kunze ibyo dukora. Ikindi sharinga, likinga, siga igitekerezo cyawe muri comment section. Ikindi nagusaba nuko wafungura notification kugira ngo amakuru ajye kugeraho igihe. Ikindi va ku munota wa mbere ujye ku munota wa nyuma. Reka rero twihuse cyane etwanzike. Reka duhere muri MRC muri Amerika. Lionel Messi nyuma yo gutakaza papa we ku mugoroba washize ubwo ikipe ya Inter Miami yakinaga n'ikipe ya Leon. Ikipe ya Leon igatsinda ibitego 3-2. Lionel Messi yari yagarutse waje asimbuye ku munota wa 49. Uyu mugabo rero Lionel Messi yaje kugaruka mu kibuga nubwo yatangiye batsindwa, ariko nanone ugahinda kenshi ndetse n'akababaro. Lionel Messi umaze iminsi atakaje papa we yongeye kubagaruka mu mupira w'amaguru ndetse no mu kibuga mu kiwanja hagati. Reka dukomeze kwifuriza Lionel Messi kwihangana cyane ndetse tubwire papa we ati rest in paradise. Twirukanka cyane rero Nasir El Khelaifi nkuko Fabrizio Romero akomeje kugenda bitubwira, yabajijwe ikibazo kijyanye na Barcola mu gusohoka mu kugumamo mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Aragira ati ntago turamenya uko bizagenda, gusa ntago twavuga ngo azagumamo cyangwa se azagenda, gusa kugeza kuri saha bizaterwa n'impamvu ziri ku isoko cyangwa se ibizatangwa ku isoko. Ku mugoroba washize rero kuri finali ya Super Cup uyu Barcola ntago yigeze akina n'umunota n'umwe. Urebye no ku maso ye wabonaga ko ari kwitegura n'ubundi gusohoka muri Paris Saint-Germain uko byagenda kose. Nayo mpamvu Fabrizio Romero atubwira ati uyu mugabo Barcola uko bimeze kose gusinyana na Paris Saint-Germain byo ntibigikunda. Aka kanya bari mu biganiro na Liverpool, yamaze no gucuzinga Liverpool, projet yarayikunze n'ibindi bitandukanye, arifuza kujoininga Liverpool kandi cyane. Ni nayo mpamvu bivugwa yuko uyu mukinnyi Barcola akorwaho muri Paris Saint-Germain aragurishwa. Igisigaye rero ni ikibazo cy'amafaranga hagati ya Paris Saint-Germain ndetse na Liverpool kugira ngo gahunda irangire. Gusa ngo ibiganiro biri on, birafunguye, negotiation ngo irimo iraba kandi cyane biri kuvugwa yuko binageze n'ahantu heza, nubwo nyine hagati y'amafaranga Liverpool iri gutanga n'amafaranga Paris biri kugenda bisa nkaho bitarakunda neza, ngo ariko gahunda yo gusohoka yo ngo biragaragara. Ngo urebye Barcola body language kubijyanye n'umubiri we, kubijyanye n'uko yatekerezaga cyangwa se uko yarebaga, ubona ko nyine yiteguye kubasohoka muri Paris Saint-Germain. Byongera yuko nta n'umunota n'umwe yahawe wo gukina iyi finale ya Super Cup. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko rero Paris Saint-Germain yamaze kwakira yuko Barcola n'umwe mu bakinnyi bagomba gusohoka muri bisama America to. Ibi byumweru bibiri bya nyuma n'igice bisigaye ni ukubitegeza tukareba ese Barcola Liverpool iri buze kurangiza affaire, iri buze kuyikora neza, Paris Saint-Germain biri buze kugenda birangira imutanze amafaranga nangahe. Ibyo byose biri buze kugenda bimenyekana muri iyi minsi ya nyuma ya transfer mercato. Ni nayo mpamvu Nasir El Khelaifi uyu perezida w'ikipe ya Paris Saint-Germain yamaze kubatangaza yuko nta kibazo gihari ndetse nta nubwo haramenyekana wenda ikizakorwa. Gusa igihari nuko Barcola birashoboka cyane yuko aka kanya nkuko tubivana kwa Fabrizio Romero agomba gusohoka ku rugero rwa 95% muri Paris Saint-Germain yerekeza mu muryango w'ikipe ya Liverpool. Gusa don't forget ko na Arsenal irimo irarebereraho gato kugira ngo imenye uko bigiye bimeze. Tukira muri Paris Saint-Germain uko bita Ibrahim Mbaye birimo biravuga yuko nawe agomba gusohoka muri Paris Saint-Germain. Ngo ikipe ya Liverpool ikomeje kugenda iganira n'aba agent b'uyu mukinnyi Mendez Ibrahim Mbaye kugira ngo bamenye situation uko imeze. Gusa ikiri kuvugwa nuko mu gihe cyose Liverpool izabiguze bano bakinnyi bombi mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain ngo miliyoni 200 z'amayero zigomba gusohoka mu muryango w'ikipe ya Liverpool. Kugeza kuri saha rero ni amafaranga menshi cyane, sinzi neza niba
aya mafaranga Liverpool rwose muri iyi mercato igiye kuzaba iyarekora, gusa biranashoboka ko no muri mercato ishize yatakaje amafaranga menshi cyane n'ubu yatakaza n'ayandi. Mu gihe cyose uwo bita Cody Gakpo azaba asohoka ajya mu muryango w'ikipe ya Tottenham nk'uko bikomeje kugenda biba likely ko bishobora kubaho, ni nabwo icyemezo kizafatwa cya Ibrahim Mbaye wifuza no gusohoka muri Paris Saint-Germain, wifuza kubona umwanya munini wo gukina. Ari nayo mpamvu ngo Liverpool mu kiragano gishyashya cya Andoni Iraola babonamo uyu mugabo w'imyaka 18 Ibrahim Mbaye kuba bamugurana n'uwo bita Bradley Barcola bose ku muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain, ubundi bakabinjiza mu muryango w'ikipe ya Liverpool. Ese izi deal Liverpool iri buze kuba izi kubita izirangize bya hatari, no gutegereza tukareba uko biri buze kuba bigenda birangira mu muryango w'ikipe ya Chelsea the Blues. Chelsea the Blues mu mujinya mwinshi cyane, mu burakari bwinshi cyane, ndetse no mu kwereka ko ikipe ya Manchester City ikomeje kugenda igora ikipe ya Chelsea. Enzo Maresca ndetse n'abashinzwe kugura ikipe ya Manchester City bakomeje kugaragaza ko bifuza Enzo Fernandez mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Chelsea yamaze kubitangaza yuko deadline day yayishyize hanze ni kuwa gatanu isaha 11 z'umugoroba mu Bwongereza, ubwo azaba ari saa moya zo mu Rwanda. Ikipe ya Chelsea yatangaje ko nibwo ikipe ya Manchester City izaba igifite deal ya Enzo Fernandez mu biganza byayo, kuko niba yifuza kuba imugura. Ikindi kandi ivuga ko nta negotiation yifuza, irifuza miliyoni 120 z'amapaundi koko mu icyo gihe ntarengwa, niba ko Manchester City yifuza kurangiza iyo deal. Nayo mpamvu ngo aba agenti b'umukinnyi Enzo Fernandez na kampu ye ndetse na Manchester City bakomeje kugenda baganira kureba ko iyi saha yahindurwa cyangwa se bakongererwa igihe, kuko ngo Chelsea irifuza yuko igomba kumenya niba Enzo Fernandez agomba gusohoka ajya muri Manchester City nk'uko Chelsea City ikomeje kugenda imwifuza, cyangwa azagomba mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Kandi irimo irereka Enzo Fernandez ko yiteguye kuba itari bumubangamire, yiteguye kuba yamugurisha, ariko nanone yiteguye kuba iri bubikore muri kino gihe yatanze. Rero Manchester City yahawe iminsi 2, ni ukuvuga ngo kuva kuri uyu munsi turiho wo kuwa kane, ni umunsi umwe n'amasaha usigaye kugira ngo Enzo Fernandez abe yemerewe kujoininga ikipe ya Manchester City, kuko niba Manchester City ngiri kwifuza kuba iyamugura, no kugira ngo bereke Enzo Fernandez yuko niba nko Manchester City mwifuza ntabwo ngo bakeneye ko iyi deal bizaba agenda ngo ikagera ku munsi wa nyuma ngatinda bari mu ibi ngibi. Bakeneye kumenya ko aguzwe miliyoni 120 z'amapaundi no negotiation, ubundi nabo bakareba uwo bari buze kuba bamusimbuza. Bari kuva kuri babo bita ba Alex Scott, ariko kugeza kuri saa aka kanya Chelsea yashyizeho deadline ku mukinnyi bita Enzo Fernandez. Iki cyemezo wacyakiriye gute cyangwa se ucyumvise gute cya Enzo Fernandez mu muryango w'ikipe ya Manchester City? Enzo Maresca wahawe deadline day mu ikipe ya Chelsea ku mukinnyi bita Enzo Fernandez. Ikipe ya Manchester City ikomeje kugenda yifuza uyu mukinnyi ibya hato na hato kandi binakomeye cyane. Ni ugutegereza tukareba rero Enzo Fernandez niba Manchester City muri aya masaha yahawe iri buze kubirangije deal, ngo nyuma y'ayo masaha nta kintu Manchester City izaba iri kubaza mu muryango w'ikipe ya Chelsea kuri Enzo Fernandez. Twirukanka cyane rero ikipe ya Tottenham Hotspur kera kabaye umukinnyi w'imyaka 28 kapiteni wayo Kuti Romero cyangwa se Christian Romero byamaze kuba birangira mu muryango w'ikipe ya Atletico de Madrid kuri miliyoni 40. Ikipe ya Atletico de Madrid yemeye kuba yishyura aya mafaranga. Reka nkubwire kuri story ho gatoya, ikipe ya Inter Milan niyo yatangiranye idiro mu biganza byayo, kubera ko Inter Milan byari byarangiye yemeye kwishyura miliyoni 40. Ikindi kandi agreement amasezerano mu magambo byari byamaze kugenda bigerwaho, personal terms zararangiye, ariko umudefenseur witwa Benjamin Pavard byasabaga ko bari bubashe kubanza kumugurisha mu muryango w'ikipe ya Inter kugira ngo bagure uwo bita Kuti Romero. Ikindi cya kabiri agreement bari batarazisinya hagati y'amakipe yombi, ni nayo mpamvu Inter Milan byabaye nk'ibigora, kubera ko Benjamin Pavard byabaye nk'ibigorana kugurisha Benjamin Pavard, biragorana. Ubundi ikipe ya Inter Milan yiyemeza kuba yasoka muri iyi deal. Icya kabiri Arsenal yinjiye muri iyi deal ishaka Kuti Romero, ariko Tottenham Hotspur yamaze kubitangaza ikipe ya Arsenal ariko itayigurisha habe na gato bijyanye n'umubano bafitanye. Iyo deal yo yahise iva mu nzira, kubera ko Arsenal kugeza kuri saha iri kuri Jules Koundé, Konsa ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye muri defense centrale. Kugeza kuri zino saha yavuye kuri uwo bita Kuti Romero, ntago byabashije kuba bikunda. Ikindi nakubwira, Barcelona yamaze kubigaragaza yuko iri muri deal ya Rodrigo Cascante, Julian Alvarez ndetse n'andi madiru, ariko deal ya Kuti Romero ntago yibona cyane. Abenshi barimo baranavuga bati ishobora kuzahita yigira kuwo bita Laporta
instead kujya kuwo bita uyu Kuti Romero. Ni nayo mpamvu rero ubona ko Kuti Romero batabyinjiyemo kandi cyane. Aka kanya rero ku mugoroba washize nibwo Fabrizio Romano yatubwiye ko deal hagati ya Atletico de Madrid ndetse n'ikipe ya Tottenham Hotspur ku mukinnyi bita Kuti cyangwa se Christian Romero, umunyargentine w'imyaka 28 wasanze mugenzi we El Chiro uwo bita Simeone muri Atletico de Madrid, umutoza wa Atletico de Madrid. Byamaze kuba birangiriye umudefenseri wamaze kwifuza yuko yajya mu ikipe ihangana UEFA Champions League igira competition zitandukanye zikomeye cyane, yifuza kuzamura urwego rwe kandi no gukina ibikombe bigiye bikomakomeye. Yamaze kuba yemera kujoininga ikipe ya Atletico de Madrid. Atletico de Madrid rero yamaze kuba yemera byose Tottenham yisabye miliyoni 40 kugira ngo isinyishe umukinnyi bita Kuti Romero. Deal rero yamaze kuba iba here upon hano kuri DACCO Sport Hub YouTube. Kuti Romero in verge adjoininga umuryango w'ikipe ya Atletico de Madrid. Mu minsi iri imbere rero official statement ndetse no kumugaragaza umuryango w'ikipe ya Atletico de Madrid avuye mu muryango w'ikipe ya Tottenham, captain w'ikipe ya Tottenham Kuti Romero cyangwa Christian Romero umunyargentine, bizaba biba birangira muri iyi minsi igiye kugenda. No gutegereza tukareba igihe deal iri buze kuba isinywa ku mugaragaro. Dusoza cyane rero bamwita Xavi Fernandez. Uyu nguyu ni former Barcelona, ikindi akaba n'umutoza wayo mu myaka ishize. Uyu mutoza mu minsi yari yashize yaratangaje yuko arifuza kuba yafata ikipe y'igihugu akayimanaginga, akayitoza, akayibera umutoza wayo. Xavi Fernandez rero nyuma y'ayo magambo yatangaje kwifuza gutoza ikipe y'igihugu, Netherlands yamugiriye icyizere imyaka 4 kugeza 2030 aje asimbura bita Ronald Koeman wahoze ayitoza ndetse no mu gikombe cy'isi. Uyu mutoza rero Xavi Hernandez niwe ugiye gutoza ikipe y'igihugu y'Abahorandi Les Orange. Niyo makuru rero nakubwira mu ikipe y'igihugu y'Abahorandi. Xavi Hernandez uyu wahoze ari umutoza w'ikipe ya Barcelona ndetse wanayikiniye mu mupira w'amaguru. Rero ayo makuru amwe n'ayandi yose niyo nifuza kuba nkugezaho. Urakomeza kugenda dukurikirana ku masaha agiye akurikiranye. Icyo nagusaba rero kora subscribe niba ari bwo bwa mbere, sharinga, likinga. Icyo nagusaba nanone siga igitekerezo cya muri comment section. Icyo nakubwira ni DACCO n'umuhondo mwigi merikire muri bombe Diama Mbaye football is always my life and DACCO na Ruhago. Amakuru ya sport yo nakagaruka hano kuri DACCO Sport Hub YouTube. Icyo nagusaba ndagusaba ko wakomeza kubana natwe umunota ku munota kugira ngo amakuru atagenda gucika. N'ibyumweru 2 n'igice bisigaye kugira ngo transfer mercato zirangire, amashampiyona akomeye, imikino ikomakomeye igende iza. Icyo nakubwira rero, Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista, bye bye.